nous basumira ku miaba mimpa mumuji necropole kuti sansa tulomba nu bana betu abenza necropole kuti sansa bavuluka habo Kasai kwenza chintu bu necropole ku Kasai bibenza bimpa bikola nous bamanya mimpa ni muluba mvantara de mulu vantara utumna almal mimpa tatwa chola muwa mundu tumubila chola ko to ako kujiko kunkita ya mimpa nya kushika tatwa même nya kita jigo ko ya ma $300 ani $500 ye kunseka bikola ye kunseka ukebanu ma $3,000 awa to sa kidila bo bana betu abalonda publicité wa site ditalala pa mu jigo ku bunye na bons 30 sur 20, 20 sur 25, Ani 30 sur 40. Quand il boit un pari du congéla, Yonsu il dit $4,000, Ani $3,000, Achki boit 30 sur 30. Quand il boit un pari du Munkach Moabantu, Ani terrain du Munkach Moabantu, il y a 25 sur 20, tu dis $1,500. Puis il y a un bani, ou quand il était $500, Bikela Kuya ou la Kula. Bumuji mutombo jike mbuye kufundu kwenda koka usumba heba myaba yonso ay ijilengela Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Dikembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassayennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à $5,000 américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférences. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826 Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Miaba yonsi nuji tunela twasa kijila kabiji tuji disanga muno nutulonda mundonga mwetu wa kwetuka kujimini. Kwetuka kujimini ni Franck Cholawenu tuenza mbwani baluba bafuruka kwabo. Tuenza mbwani chiluba bantu bachihumoito. Tuenza mbwani chiluba chimanika hachi mu bulaba bujima mu internet. Bwala kumpala kutotuye ku Facebook na banku funda chiluba. YouTube na banku funda application ni logo kutini ya muchiluba ina tulomba bana betu bonso baluba ba ingénieur ba di mamanya abuni bikena kwenza ma application kwa mu muchiluba muto jite tubanje gala limité ku malama kwabo na kunendo bakaba manya no avuloka ko kaji lelo nyingela twasa kidila kuji ETEC Média, ETEC Iji Aboni, ETEC Environnement, ETEC Agriculture, ETEC Asbel, Kadile le Njengela, ETEC Média, toi ça qui dit là, boalo, vous m'avez dit qu'on a beaucoup quoi, vous m'avez sangisha, al muntu na mna chitungeza ndongo ya chidijito, ani ndongo ya flatterie et chilubombuto. Tutuenza ndongo mu bwakulongesha bantu ani bwakuleja bantu malo kuchivu réseaux sociaux chivu bamwenzela bwakuleja bantu malo mayamai na ngo hawikala mone ni kwenda ni jiba ja kulonda to ujela ni video weba uko sason wela ni video wendo hita kubani YouTube va reconnaître Kasai wala mu kwa butama change ba to ni ndonda to jela no play utumina bana betu bakwa bibienza du 5
Juif Noir tugole ba to sa kidila wa collaboration ni jinanga di muto esha John Kayembe ba analyse ye ba to sa kidila Kongolo Muladi mukishimuntu Kongolo Muladi mu Suisse lelo nita kula chilumbu cha mwenenu walufu kwetu kunukubaluba anyi mwenenu walufu mubaluba kujibaluba babunyi nitukosola kabiji ku lufu kubaluba na sha tuvuluka ibafwa tuvuluka ibafwa chakalanka yanyi to basi kujimalwa kwa wajatu hita yetu kaligi mimpano nije mumanya njumanya ko mumanya to haji ko mumanya ebe chabaji babimanya bayitambulisha abantu bonse kitezo kiyo kumpala ba chishebe ya kasai tu ingénieur chita même ingénieur a no théorie ou pratique ko yugo kuto. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Radio Diabonné, Moutisan Chedutia, Franck Cholaweto TV. Ou Diabonné Kabidimu Focus Mag TV ou Diabonné Kabidi Mbalo Nchisanji Chitu Toambulushana na Chibubisanji Biabuni na Chabo Modi Maître Donna CGTV ANICC TV ku Belgique Baba Buni Bato Toambulusha ou Diabonné Boy Tuendo Tuvulangana Hadu Diabonné Kini ou Dimutumine Montumo Kotato Hadu Diabonné Kini ujimu bandisha muntu alumu to hadu Diabonné bokumanya maluma hyamai ni bokuleja muntu abanye ujimu nanga biji wenza mukulumpa weto Frank Chol kadi mumukela kwa ngwaji bakar bamanya kidine dyanyi Andre Dode kadi mumukela kabuyi wa kwa ngwaji to asagidira mukulumpa lelo tujitoa kula chilumbu cha mwenenu walufu kubaluba. Mwenenu walufu kubaluba lelu ujibishi mulweba heba lumono. Tuamba na shini mwenenu walufu kubantu bafika ba mubulaba babantu bafika. Baluba tetu bamba mbakesa. Kuribaluba ba mutombu mukulu. Kuribaluba ba mulopo kasongo. Kuribaluba shangari mu territoire ngandanjika ni kuribaluba ba mutombo kachite turba kulaba kadi mwene walufu turtokula kina no wabaluba ngayabuto turtokula mwene wabaluba ani wabafika bonsu ba matunga tongo mufika ncharabu shoti tombani mwene walufu mu bumuntu wa muntu mufika katumuso ku foto
na mwana muntu na shukari bilumbita lukama na shikai ni chidi nachi kadujila ni ngakila ikoko anunku bokaleni moyo nguturiba manya mumpela muntu nkulumpa kampanda Placide Temples utumulonga malo amwene lufomba luba kusangana ini muluba bumuntu mufika yonsu uduwambani lufu kimbwa ni muntu kwenda kwa jikito lufu chidano buchikondo chiri muntu ushintuluka kuri mweka mu mubiri utudeo kaduya dyamumwa mubula babuko ani mu mulongolo kuri mvira mukulu ngumuntu katufoto bafa badano koko kemuri bantu bafika bikala bamwana lufu nawo twasakijila muntu twakwila mufika ani jiko bajifika kajina nanga mutundongo ya kuituka kushimini lelo tujiba mona bwani baluba babunyi bantu babunyi mbaho moyi bana babu ani fami yabo ijimifwa Frank Chola kudiba mwa bakari batabuluka bumvu ni bomwanu badinzambi na shimo mushindu na shikaba mushindu kari umwana wabo mufa batata na sheyikwe ufika numwetu munemo bayabaka mujike kubusoko banga ni muishi mwa muchi wa mulemba ni mu misona ni muishi wa muchi wa dingai bokala bavuluka banga aba bakari basumba myaba mu myaba milongolo ya kushika bantu mimpa mvuba bigeleni mwabo wabadi bena kantu kubyanza nakubaka sumba mwabao bajika waburu mufa bamwibakeleni shimento anubokala kuvuluka kadi chirichi mweka buchi minchase hatu votushika bantu kumisoko yetu ya banga bantu voni chivulugiri chani elundu kitola kampanda elu kitola kansanga ahamba tuvashika buchi kalenda bava tuvashika muswalendo ahamba tuvashika mwambui kaying bakunaho kashinda yeye mwekala mfumo waritunga baba kuna muchi wa mobola mucha kwa tu foto tu shala udanu ko kuto anbenzo kulezeni uvumushika katubweni shikiri wabamfu bakabugulu walo bagini muri babajika nongo tudi tumwana chinyi mbula matadi musungu la muchiri mukishema dutukudimu didi mutekeri akuvuloka bafu mwete munemo nditukudiamwa dia ngondo mwanda mukulu anchi mwa mashika kubatoka muditukudimu dia ngondo dikumniumwa anyi ngondo kasobanga udibu bayemonkita basukula bakona bilongo balongolola bako bine badilemu abako abo banina mwalenda nanku bile labi kibikari bibango bwelo ketukuneko karikimbo nsuto ngucha kwatanchani bakari batabal urumana mibiri abafu babo batatanayi bakashikano kuma abo mumisoko ya bankambo bwabo banga aba barabasomile myaba munkita milongolola mimpa babenza kuvuluka bari bavuluka dibe didi mufa bayaba kamutangila bakona bilongo batula mashinda banongolola lugitawo kari bako abo mana kujika balukidi bari mudije dia maja madimba mudine dia walenda babu homoi bujika tasakijila hina tulomba bana betu bwani vuluka yi bafwa ani bana benu bakaba bafwa mimba kuba vuluka nubasumira kumyaba mimpa mumuji necropole kuchi sansa tulomba nu bana betu abenza necropole kuchi sansa bavuluka habo kasai kwenza chintu bu necropole ku kasai bibenza bimpa bikola nujba manya mimpa ni muluba mvanta de mulu vanta utumnanga mal mimpa tatwa chola muwa mundu tumubila chola ko itwako kujuko kunkita ya mimpa nya kushika tatwa même nya kita jugo ko ya ma $300 ani $600 ye kunseka bikon ye kunseka ukebanu ma $3,000 wow $3,000 ye bushuwai nanku chintubuji necropole chochiro kumbujimai na chambulusha bantu babunyi kyanto anundo mabana betu babolo bani bwa chintu to anu misango yonso adi muntu wenza chintu bigena kumutentula usangana mwabe baba hana tumbela ulimona mulimo mkwa bulo hende tumbela uteka mwabao bana bitu kabya nangoto haji cholo hana tumbela vwa kuhebulu hana chilunga uhana chomba bwa tukumbashishanga naye
kadi kwetu no sangana hadi muntu eza chintu chiresir anchi ya kumpala ngai kenza hani jibali kibia moyo mu bijuka manga bijuka tana mu necropole beza necropole ku Katanga si mwanga talunga jilo chinsans miya kenza ku Katanga kadi bwa chintu tukumbushimai anji ku Kananga anji ku Lusambu anji Kabinda kate bwa kweza chintu chana ngwa Mvuluka monsieur l'abbé Gaston, mukalenga abe Gaston, uli mumanya? Gaston Muyombo, uli mweza nkita ya mamuchela mukabwe. Mwenda lutaji lunena, lujulwala kile mwabovu wa tropa yota. Notre Dame. Mweza nkita mimpa, kadini wana nuni kabula banaka mutachishanaka ke walu bantu bidani bihitu kumatu konswa. Bala bitu. Toi c'est que jila tato André, ufumwa kulaga biji boalu bwa philosophie bantu. Philosophie bantu nchini. Chichidi ngele diwa meji wa muntu mufika wajulu budi anyedi. Kuruba bigilene le muntu. Bwachulumbu cha lufu. Muntu duwa mbani bafo kimba foto. Bafo badi koko bafoto nyinawo. Kibwachinyi tumwanani. Misoko yetu ya bankambu ba bilua basoko ya kato bulua kumpala kwa kuya bari bali kila kuchinkungu babikila bafu aha bari mo kwenza nashi kuba hanshim kushiku ya umbulu boba ya mbulu kwa baheta nyama bari kila bari konga ni kadi biafiku denza kanungo ibishi kurumo kumana shumo ujukuleni to hatu baidi bakampana mukwata ka sengelen shimba chovono lejeto kichichenza ni bafumba to elenyim bari bafuta bari mokushoba yenzolu bari mokushoba yembuji kudi mwabao baye mubulua umwana barakileni bya mbulu bya bonyi ahumba kuleje ni bantu bafika mbamanye ni bafa kimba foto bafa badi koko bakwa bine bari bambani udi ufa mwanyi mememu hari babalela mwana wachola nye ya mukale dibo momu kikaina wasangana ni mema ndikadima tatu ngadima hanyindele wanyu mwana ndinginyika kadima tatu anyinyika chilanda mawo ngumbo kuvulujeni muntu mufika muntu amatunga amukwa mufika lufu kalina kuto muntu udenu koko udushintuluka ukalediwa momeko makwabo basongo bibanyi bafa batubumva simon bafa batubumva bafa badibumva bwalusu ngakwambe jini nashi disama dodi hatuka munka chomwadiku muntu kuno pwadiku dungu ishe bantu bakulumpa bakula to ni bari bakula nenzoro kumajambo ani kunzu bwabakish amane disama didi ko ataka mpande diavunongo bish bari balala hadibu to kari bankwa wala mutu ndivandi ngamonu tawa ufuku ngambile tatendro ambao mmana kufa ngamonu kako ufuku ngambile kakwenda umuntu mana kufa ngubwa umuntu mufika bafo badi koko badi basoma mu kampanda zami mbolongo lela uri wonso takamera mokwi bwana mwana na muntu fulele bamene wayikamana ni kansanga wayikamana ni kanken bana betu bonso batulonda tunela twasagidila no ateleje kayenu vulukai benu nyuvuluka mama mko abutu mumbikira bwankibaka lukita lwatatwenda ntumuya mema kuibaka lukita bivyeza disanga jabonyi kadi vulukai ngalai nutumo kutabanye bigala batula bisonsa hangita yenu chana na nulo kusana lukita lwenu lukalushimina kakona muntu wa bitangila to igala nubikila bishinungu twasagidila bwabana betu abalonda publicité wa site ditalala mpangu ijugo kubune na bonso 30 sur 20 20 sur 25 ani 30 sur 40 kadi bwa mpangu ijukunjila yonsu idi variemu $4,000 ani $3,000 achiki bwa 30 sur 30 kadi bwa mpangu ijimunkachi mwa bantu ani terrain ijimunkachi mwa bantu ya 25 sur 20 tudi ni $1,500 puis we mwamba ni ukahete ba luhangu ba $500 bikela kuya ulwakula bumuji mutombo jike mbuye kufundu kwenda koka usumba heba myaba yonso ay ijilengela mungulumbe ujueza mention mbujima na lengela kasaya ndikalengela ne kalengele tutu bas
hamuto kukwachila walo atobaine bakumunkamba omono bihahumbi kwachila momo kadiba mbinjile chinyumba kubanga kwasa bobo basa mbujumayo dulengele bongo fumari tunge bokwasonde zubulo kwino kulusekeko mukari ba mutombo dikemba bende basa momo bantu bobo basa mbujumayo dulengele tutumuka mabuturu basombo wa mukachikachi ukari wa mikideo. Voilà. Tout un autre niema ni mikiji, tout un autre le segelo walo mikiji kai na kokuto. Tu du segelo a Chibombo, tu du segelo a Lusangu, tu du segelo a PMKO. Kuita komino a Bipemba. Tukuita tukai deja mu territoire lo patapata, muto ya kasangana mu groupement wa bakwa mbuyi, galonjika Lusangu, tondo tuyo kokoto, muto akafika kwa katenda. Bana betu badi kuchinsans badiga bamanya mbujima ibimpato lusekalu mbeza nbaba ya kunsele mushindo jibahanyisha ma terrain kunselaje pinye munyo mukinde ta johanyisha to bantu babahana terrain yabo terrain wakakwenda wamamwenda nanguwe mutubikira natuyigila neba kandi njijano bwani bantu bajini makuta basumba to na show mulanda hebu usubage baka 500 ka 1000 en 1500, minga misango liba kweta 1 hectare ku $2000. Bijiko. Mema chitunanga mafito, mema tumanga kwa muntu bulelela. Bo lele bantu mos bakaja ni flatterie, bakani do bombo uyikila neba uyakuluseka ukakula bigwa bubweba. Nanko kimimba to. To asakijela anu muntu ndamila wani hikala le wewe ni kuvumu réussir ku Kasai kuyikanyanga bantu bakwa mutu to. Boalu kujibantu abananga Kasai me hajibu mvoma information ya mibi ani bintu bibonvu jabowa kimi pato hikala bonimba kushima ku Kasai wewe ni bantu beba yigila emuneno katika nge bwani nunyanga bolba bonsu mito bwani kabalu kwa abuto achikinchi mpato mema munje mema ni bwalu ni muntu tujikishana ni muntu ao kimimpa ngabigila muntu achana tangile tumungenza no tumushima to Isso é mais nango to. Kato na ba ko shamu soko bo muntu moto. Kabitukuto. Na shawu mi gala kayo ani kusuba. Wimanya mu yigao. Kayo abayom. Wakafisha bantu musoko mujum. Wachi. Mukashimubi. Mukashimubi. Netvo. Mukashidi bote ama mukashimubi. Kadi bote ski bu fish la bantu apo. Netvo kwa kula bwalu bwa bilu ken kwenza ndongo mu mujum. Jikenga ja soko kumonji njisanga da bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga ni nabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisamu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga da ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga dabaloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusungila moyi wenu